Pozdrav svima, moje ime je Aleksa i dobrodošli u moj novi klip. Razmišljao sam već duže vrijeme da napravim ovakav klip, ali konačno ga sada pravim. O čemu se radi? U ovom klipu želim da vam se predstavim, da vam kažem ko sam, čime se bavim i te slične teme. Kao što znate i kao što sam u uvodu rekao, zovem se Aleksa. Još uvijek imam 25 godina, ali u julu, tačnije 25. jula, punim 26. Šta o sebi od osnovnih informacija u ovom uvodu da kažem? Po struci sam ekonomista, a po ljubavi prema poslu novinar i naravno ekonomista. Živim u Kosjeriću, to je malo mjesto u zapadnoj Srbiji, za one koji ne znaju, na pola puta između Valjeva i Užica. Do sada sam radio mnogo poslova, a za sada trenutno novinar, građanski aktivista i naravno ono što najviše volim, član dobrovoljnog vatrogasnog društva DVD Kosjerić. A da, i da ne zaboravim, i volonter Crvenog krsta, ako nekog zanima. Evo malo o mojoj karijeri u medijima. Pre svega da kažem, trenutno sam honorarni saradnik za portal lozonpress.net, a u svojoj karijeri sam još radio za, kako se zove, sportski žurnal i portal za kulturu i društvo Pasaž. Pre svega, kao novinar, trudim se da se ne bavim dnevnim temama kao što su politika, estrada, već da kulturu obrađujem sa posebnim aspektom na događaje u oblasti IT industrije kao što su festivali i tome slično. Šta još da kažem o sebi što se tiče novinarstva? Pored kulture, i sport je jedna od mojih ljubavi, jer sam, kao što sam rekao, bio novinar sportskog žurnala. Dok je lokalni ženski odbojkaški klub igrao u prvoj ligi, tada sam radio za sportski žurnal i to je bio moj zvanični prvi honorarni angažman. Od toga je prošlo, pa boga mi, jedno 9 godina. Tako da, pre 9 godina sam zvanično počeo da se aktivno bavim novinarstvom. Šta još da kažem o sebi, a da vas može da zanima? Kao građanski aktivista se trudim da doprinesem da se mladi vrate u Kosjerić, ali nažalost još uvek nemam podršku većeg broja mojih sugrađana. Zapravo, podršku većeg broja sugrađana imam, ali ne imam 100% podršku lokalne vlasti, ali o tome ću u posebnom videu govoriti. Šta još o sebi da kažem što sam zaboravio u dosadašnjem videu da kažem? Iz hobija se bavim i muzikom, sviram bubnjeve i klavijature. Samouk svirač, bez jednog dana škole, i to ćete možda uskoro vidjeti u jednom od klipova. Tako da, bit će zanimljivog sadržaja na mom kanalu. Da iskoristim priliku da najavim, evo me ispred bazena u Kosjeriću. Budući da bazenom trenutno rukovodi jedan dečko koji je moj školski drug, potrudit ću se da za nekih
nešto manje od mjesec dana kad se bazen otvori da pravimo sadržaj i sa bazena. Pišite u komentarima, drugari, šta želite da vidite od klipova još, tako da bih znao šta da vam snimam. Uskoro možda, ako uspijem da ispregovaram, kako se zove, bit će i nekih događaja zanimljive prirode u Kosjeriću, a tiču se delimično i YouTube-a. Toliko, drugari, za sada. Like, share i subscribe i u komentarima pišite šta bi još želeli da vidite na mom kanalu, a uskoro nam se smeši lepa sezona i iskoristit ću priliku skoro da najavim sezonu na bazenu u Kosjeriću, tako da još jedno like, share, subscribe, lupite zvono da vam stižu obavještenja o tome kada budem objavljivao video klipove i pozdrav!